Umana sasikuphi sona Yesilwane. Gogo. Kwende njani la emshineni webantu? Kwende njani la emshineni webantu? Gogo Ngithumile utoganga ngoba kuganga ngithunywe nguwe kuba mina ukuhlelela kungisola ngithi ngithunywe nguwe. Angaba ngakuthuma boku-9 nayo ngikuthumela kuleli khaya. Yebo. Uma ngenxa uyafusha emva start ayijani ngibathi yathizela start bangisithi nayo phela banginikile mina ngithi ungena kule nto le wena ngikuthumela mina ngithunywe ngubani iGrater kusebenza ngubani iGrater silwane iGrater njengoba umshini wokusebenza iGrater kokona bathi la ingaphathi iGrater hayi lokhu silwane ngikuthuma iGrater ngitogreater iBluetooth ungayiGrater iBluetooth ngaloko ngoba ngifuna iGrater lokhu lonto waya ngako ukuthi kutoba emaphisi amancane lokhu ngakhona lo ngatoba ngaloko ngoba lokhu ngatoba wena na ufunani khona la ituku silwane Tilika baphi khona labanye kathi bale ekhaya wena kwaqhazi bakusenje kimi iGrater kokomna bakunikela iGrater wena kwaqhazi hawu ngisolelwa lide